Kibor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hagamid jong kasitarik unaitung arajar arpusan. Kitrok kilayeng hapdeng surok ha mau maram namar bakimyo ban yai leng bakalenti kabayai na mau maram ban mi salat msau bat gajing yeng jongki hapdeng surok kalapun wet ya kayai kayeng ki kalipat ba bat wat kakali ket nong pangru kala sakut hapdeng surok. Hadian gani gajing le jong ginong nya trok kibor pulit kilapun tip syaginong ilam jong association jongki bakin wan syagani gejaka. Bad hadian gajing ya keren, kinong yalam kila kerpat ya kinong nya trok bagi day ban pelat ya kalenti ya kipait ba, namar bau sembut menteri rang ba uba Preston Tensong ula kular ba haki ar lani laisngi on sa pelat no ya kitrok, bagin ya nagani ke surok ban mi salat msau namar ba menta gidang don hapedeng gajing ya penbeng, hapedeng gi DC jong gi arteli gi district kata garib hoi bat East Khasi Hills. Kinong yalam kila keren syairu sya kinong nya trok balada kata gajing keren jong ba Preston kamlong kam hagini gi arsngi laisngi. Bat lada ki trok ki khang nantiru kapen i bakam dai show gajing bakla gajong ki nrei kala dai gajing bakla jong ke sorkar. Menta ni quang ni miok belai tu kun bam deh. Ni film mana? Ni mendai sarah. Semut ya ban yap kan kun hiang ki badang red em. Ladang ni yap. Ukpa hapreng surok ro kumut ngim kuslai. Ni film mana ya? Lama ya kumam kasih lawan hang ni lah ikan dua pi tu ni. Ya kan ni kubur kasih. Apa habis era isa kubur. Tiyak tahu. Apa itu kalau muntah. Tiada yang si muntah long tak ke bah. Dia usung pergi orang asli apa asli ni. Apa asli ti itak ni orang di mutu orang bah lain naik lah ya. Dalam satu naik nak lihat presiden pensang ni apa itu. Long menta long nyipet ke nyiru menta nyawa nyong lang ke mah pra ru bekot pra rebar mah. Penyang amut om dunia mo penyang ni. Ladangi perkat namata kajing sorong dan kajing igu kajongi. Dan ka igu kajongi kajing sorong. Kamut bangila aban ong ba ngilang ngimtip ya kata. Kamarang yang ngimene umkwa ya kendo. Henry hadin bagi pres ngila kran gi pres yang ngi ya kendo. Yang i na kaliang jong i deputy CM meneru. Ila i pres ko ba interview ni, de interview ya deputy CM. Ya deputy CM mong ba na kaliang jong ula de kermsai. Mahoi ya ka sok ni la de. Dan na kaliang jong sa pelaj ino ya kali banyak dangi. Uang banyak keren ya ka DC juga East Khasi bajong karibo. Ida keren me iya ka pres. Umne ban ong mga ya kata. Ila i bang ipuli ya ngipe je news mo. Yang i ba sa katu gawe ka kenhun. Ki bala iyo banyak kendu ya i duty CM. Makiru ke media gil ong ba arsi. Tagamut mai ong pelaj no maki ong arsi. Ya duty CM menta ka jing banyak ni ka surok ka debet ka tuka. So we ku mga keren. Madu bangi keren. Nama i mena ila ong ida la deba la dep shina la dep long banyak tamba ini ya konsol ya i DC jong ka is kasil ba jong ka ribon namaria ka order ka penyap ka DC katum ka rukom gen magi polis kita itang ki execute ka Andre ya ka execute order apa na kaliang jong ka district administration ke kamut ba na kaliang jong deputy CM dai banga batay tame kata kuma batay mo gen kamut buha pa ya kini artli DC kamut ba kumong itigiway mut sisi arsi tenga sukuntu ya filang barokay ba sisi arsi kumong video executive magistrate ba ide video dan in mairu isumu ba in saya keren lang kibor bahalo tengi teng mut bangi hap yangit ya para mangi ho nyila du bun gijing sania nomor 1 kamlong tenga ngaso ang bangyang ni ay sania Kalau nak kamlong ngapu arsi, tengah try kahok haniru kayang ni. Kada ya. Salek mapi king git no try to siya mo arsi. Ya ka ega badon kam balat. Kada ya. Kada. Long arsi na ay up.
ti eta RC ni up nama la kita Nakata ka day ka ba nga siya pensailam mo? Namday ba ang nga penbor ito? Yung mga kaasan yung imbiduan ba ang penbor mga? Ini siya ilong may tang naka-general meeting, imbiduan Ngiro ngim cara la piday tapi soday ba ka ba soday ba niya pensailam ya pi teshim dalam soday tingin la le yu na ngam kamar ba so Kadai. Nabaguntan na nga ko ang tentang kaway. Kaya ka ba ikren isa jangi magistrate jangi kadai banlang. Nama mairo nga kwa ba inyarap lang kan namtay jangi gabra. Bray la da kasulong teng kren teng tan me la shai la long. Kelah dah ni kami ham. Long ngiro hakta ka po long. Kawan yang keting dom. Kadai yang nasa. kalau ni komisi kementerian ni akan saya buat kalau kata kapan call dia kata orang baca nya kali kali bit nai institution si tengah apa kenal nai kalau boleh jangan rak ini kubur si kubur bahawa kan ang ba ya kalau kata asli ba iPod give up kata asli ya ada asli kalau umur dak sini kawan aja ngai ke jubak ini mana kalian ke jubak pulang lo si dong klik ang dia tu awak ni tu api kita kan lewat ang mga maong pipa lawan mga kan longkam deh long ya lagi Tiro dang up ke kebor buah lor. kalau begini dengan juga ke pipa nang ni on gai ngan rak lo nomor man kan ni dang siang kidan buka tu kan ni banyak kali sini bu kata kasi tiro pun poi si buah lor nang leo juga dengan pelek bi bala terus lontar ke jingan telang stu jimut nang baong montan kalian presiden yang ba arsni telai soro nak kalian di kisiam yang kita i kerman ba kan ulang mah tapi tahi di hai ni mata bola amit nin mugidan ba pang ba sitom la blok surok dengan ailat iba marnya sa ini arrange di tourism pian tangadot ba kini pelai sa kanto tu kini koordinat api kini yang selesai Yang mentalong Jadi bangiru kum gino elam mentang do lang ni ngin keren be bangin sapa ski media bah ngin ai kum ngin up hadu RC saya kamu baik kum menta la dangile hakdak simit taki bapang kidon ki patib lenti taki ni ki bawan jingwan ru kin sofar kamu ba kami hak gilong kan sate rela dang ila permana menta media bato RC pelacu kamu pot pajba so pelacu kan kadai kan ngile kum ni kamu ba Katrut yung pagba. Adin bagi daya ikum ni malah don na kaliang jong kini di produk di badai di try truck atau nyatrok kila la hakadinya jenjar ka jong kila ya la kaya ya kali surok na kaliang ka sorkar ka tempat pelak ya di surok hadin nang ta na kaliang jong hadin mangalapoy adon sa surok sa soy na kaliang jong sa doktor clip ibadai dulu di video jong kani ka blog soyong ila tentip ba kaladon kata kajinya pinyen kali yang ni ba nakaliang jong try truck kami truck lamud banyak jibon dan nakaliang jong ngaru chairman adin beliau jengtip dilawan be senisa so kami ko memeram pada din kajinya wan lang ni la don lang lagi nong yalam ba fair lagi mau nila fair kung jong job patuloy dilawan kami kalian bisa level dakwaan na silog kaya kalian kami din maniliakran sudu ya kini kinongnya try kali bangin buron ya kay bangin iya kapag kubuan mana kalian jong duty CM yung ba in supply no ya kani surok bari loong mana kalian ka sopiru na den pansina hadin nang ta kini gisi di mana kalian jong in supply no ya kani surok ini kendu ya EDC jong ka East Castle but ni ka DC jong ka Riboy district ba kini keren menweng no ya koda ban ga di surok kay ga ba nilayo ya ka kubor ka ba mentani na kaliang jong DSP jong ka East Castle sila ya tu yang menta ba na kaliang kalawan ka punto na kaliang DSP jong East Castle la mentikina ba RC laisi in pendiang bahaya kata ka sobe ba iloong ila ay assurance ba hadin RC laisi nila banyay no lang bahaya kanika surok ya na kaliang ka jong nga so ban ay kublay ya kajing sngaplem kajing singolem jong pi kung try truck pat kinonya truck ya kajing kerpat na kaliang jong sa video na kaliang jong kini ki paranayalam mo jong ba jong pat way alor kami kajing ya kerpat itu ni ba ngini along gibaya sya mo nginde ban long gibaya sya
ngimday bandon kata ka mensin ka ba kabom sanya yun ano kada ngimsin yang kajiran hamtam yung kinong elam mo yung kasurkar bat nakaliang yung kinong elam di badai magistrate bat di pranong elam bape ya ba kami bangin sim kanya kata ka ya kajing tepat bat lada kamlong adin arsilaisi kata ka kamdai su kajing bakala ka jungi bat ngatrai ngin la ban banyawan manyabe ang ni bat kam nilerangi la jong ru banginuan bat pensai si pensai ka bomdei ru nama lada pi mentangi ya blok kensan kem kanu kajing pentip yu pai ba kan wan ra kajing e pai ba bat kani kan kalong bean bat ngaso ban ong ba lada ngile ya kanu ka strike kani kanu ka kajing ban blok ya kasurok kamut ba ngidai ban yu iba pai ba ngidai ban indong gilang kenya indong kenya bat mentala lada ngila pentip ba arsi la isi kamut ada kamlong angka kata ada kamdei su kajing bakla kajongi kata kalau ada kajing bakla lagi bor tiba alor yang mentah ide ban corporate ba kat nakaliang jok di bor ba halo nakaliang jok minister ba in charge di bare minister la tensai ba insa pendek lembah ka order ka babiang ya lembah EDC jok ka di boy ban EDC jok ka iskasil ban weng no e order ban khang ni surok nakal 3 badai pada kalian jong USP jong ke iskasil la airu ka assurance ba insa polite ko ya kanina surok adin arsilaisi dan kalian jong tentu ke ni produk ba kata sibnai Indonesia sibnai arbanai ikini ki produk jong iru ndai banga ndai mangi kinong alam reda ki produk di menta ki ong bangi ni sa istom menta sa arsilaisi kalau kini menta bangi ni ye swa akai rok maradin arsilaisi From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.